East West Karbenglong Municipal Board along Chokomar Klembang Phu Klembang Phiatum Bainong Kelong le data chok Wathat Langso Municipal Board a Chokomar atum Nipli apartment puthot kehang mate strike kapadupontu Kedamtang ni pai inkoi pen inkoi ra hini wusika cheklo pani thom apartment arni hot ponsi kehang mate strike paduponlo Labang so puthak non puanta chun cherek pen ajok puthot jakhong ni pai isi pen ni pai pli pani pli apartment kehang padupontulo Lapen alang ditum nanga chithandu na tengke kedam tanga por kehang ka padu along setame Karbinglaw Autonomous Council pen thang nada birtata nang palele Labang so putaksi nilitum chiklo mate chiklo joining koira pho mate 25 months unclaimed derapita bainong chilongwang vedet aputaksi municipal board achokomar mate staff doan ningduk chepaklang ponrinti second phase strike se deng ponik lo to atrang kitam tang first phase lang ke maybe 20 pen se start pon lo June 2021 maybe tuan doi lo so doi det pen ta thang mission april ta bang long puthe det amat si non puthot second phase bang sinta ni la da adu deng ik nang tok lo in tui nang tok lo strike deng tui nang tok lo là trong second phaseของน้องที่มีเดียพันธุ์ที่อีกแล้วJuly 1 to July 4 อันที่อีกแล้วเป็นที่ตั้งแต่ละ second phase first phase เอาพูดนี้ที่ตุ้มตัวเด็กเป็นอาทิตย์เป็นนี่เรา council foundation day 23 year นี้สุดท้ายวันนี้มีเดียเป็นสิ่งนี้ตุ้มผูกกัดเอกลองด้วยแท้ social media กัดเอกลองด้วยเป็นมันเป็นสิ่งสารบัง municipality ที่เกิดlagi isi local self government isi alang lihim tenang pulo alang li tumangke je isi revenue alang tum onsort pen si alang li tumke bainong bang ki chipinai ni namake ahok lo he nili tumangke local self government kusita nili tum mane revenue kan lagi nili tum laan ong iki laan mane staff kan ka chipi kan ana jakong abesi bang statements tami nili tumhan isya fund gonani pi devolution fund bukan kecil itu laso fund nang ile nang le sita ili tumlong directly ke nang ile je lagi council long pen sidam bang council tum sidam break up sita nang pi break up pen si la municipal board pin kusitami nang paleji ini bang ke statement sidang nang pali lo he tangka bang ke tami council tum sila bang isi authority deng pon lo mati masoteng pen jelang dam puladang ke ili tuma kitu ka pisung si kami konsul tum nanglang pondem si aki mejima pusi ili tuma him pen anamang ke isi ka chuning di banti la ke doi ko ke ekibang do mane invoice bang pinang ando GPO pusita la so lamang ta sapso do angke la so putha bang ta ni puji bang ke la puson lo he je istapa bang ke ni tum bang ke laga ke इसे डिपार्टमेंट इसे ब्रांच हिसाब से ठीक नंग को माने लगा मिली तो मार दिन लोग माने पास्ता ब्रांच जो सो पास्ता ब्रांच लोग तीन लोग से तमें इसे एम्प्लॉयज के बिनांग को के इसे कार को सैनिटेशन लोग तो से इनोवेट अमुनी के इसे टाउन लोग कार को नामुनी इधर के ला लोग माने के वार्डम जी फान ड्राइवर्स तक ठीक नहीं के इनोवेट आर लेंग कार को कम इधर जी कदाक से नितिन के कम नहीं पुसिता 15 ma 20 ar lengi nitum feedback nengi nasi kami nitum nili ka cecaran ke anutia na municipal boards kami isi limited staff si probon isi nili ka cecaran abisi ya be angke nili tum nota municipal board do ampen si 408 belang staff ti angke laan pula ti isi limit si to labang ke konsul tum pensi nili tuman April sedang pi April pensi laga pen nili tuman appointment sita nili tum long mane agosto ki nili tum sota mane alang nili tuma pensi la non dar nili tum ang sota ni long sedang ni long ang selo je dak ene ki independent pulke la dak pensi chairman korong vice chairman ma commissioner tuma ki independent nili kana kiat sita jobs kami alang ni tumpen kalilo nili tuhandang consultancy well hang pola soteng besi nili hata ikuel ke nang kasi appointment letter sita ni nang tigidlo latin
aru nili pudam thusi bang ke palo nili tum nota municipal board ka pending asilari 14 months to 84 months do an la ten ke la retire ke dam tang atu la tum system ni pending ko an ni sang ko la nanti arleng tumang retire et lo hero tumatang ka la puti pensi nili tum ko an lo la so amount na bang ke je 48 crore 56 lakhs 45,500 514 rupees. Laku anu lah nili tum aku sangko matangkal bangke. Yang nili tum kehang he kanilo chairman sar long sitami anu tin ang municipal board atuman sitami chairman long sitami kachuming widam je nili tum claim abai nong bang nang no sa nili tum kan lo meet dweller ni sian tin mani application chipi rep lo. Samenge chairman tuma pen bang je revenue on source pen nang pion e pu alang tum chelang pen che theklong pen ke la alang li tum bang ke mane principal secretary hansi isi forwarding alang li tum pen palelo kaso pali eta piso me nili tum bang thanga respond da chelong khite lo chelong le de ma ke nili tum bang ta strike bang ke pangcheng iklang kok lo la first phase budget iglo la penon bang second phase bang ini bom lo Nang tinang litum kadam tanga pors kami litum cesong pon iglo. Ini penang litum hong ni lo cesong tan. Jong sinang litum non bang ke tarik li Julai anang litum hong ekpo. Jong si chok tedat konsel dan thangna la berta abik long te nang litum hin ban kopi si ken kam deng pon po. Nili tum ke ne bang executive meeting do pen lo hedi nitum all municipal board la association hisap en employees association hisap en si meeting pati iglo nili tum 18 June arni si meeting do lo he dok muka lo nagang si meeting do dam lo la so meeting pen nili tum chi papas pon abang ke la puson ne lo check ke seng si first striking ikpon ni khoma pharma la bang first phase do ikelo apen second phase abang do ikpo July 1 to July 4 an la bang noni ili tum tang cheng iklo la pen det pen ta thang abirta akimi nili tum thang ta cheklong ilang plote second mane third phase aphan sta me deng iklang ko la bang soigin a pharman deng ikpo mane la pusi a hormu bang pabat ikpom po la so formality pen dam bom pen ta thang abirta be pulodang te nili tum ki hu dak dikru council la so gate along si mane ingi tamik nang ko mane dharna means strike to damik lang ko Nang labang so ka cesong nang litum autonomous council along litum alu pine lasun pali. Onili tum memorandum kita batai do igolo CM sarhanta piglo la pen ke principal secretary han start kapali do igolo so kana prangta hai kalo more than nili tum 7 times ke so se po aru no seta hai sabe lan tidet pen ta alang litum men thanga respond bilang masi mane strike bang ke do iklang koklong kelaan pen ta thanga be pulodang te mane a letter ke nili tum pi iglo hai strike do yi phanta pali iglo mane thanga respond abe puloti nili tum mangi strike bang do iklang kok or a letter ta nili tum pi iglo le DC office ka nili tum pi lo la pen DC ka mane east west pi ikla lo la pen ke ili tum local police station lo hai PS anu tina dimlong sami chipi rep Transi nang itu dia korte tu boichalang municipal board office nang hindi ko boichalang municipal board employee hinjan suri kalau nang pajari itu pini dak first ni nang ko gai ganda bang ke first phase strike do lo ta ja dalam ta chung che lo seperti aku second phase pa ini tunang ko lo bang dui ke non first July pen up to 4 July an dui ni tum hadi la si that kadam tang so nil tum sarita demand do hai number 1 bang ke pending salary bang lo la 84 month 14 to 84 month itu pending salary do so put hai lo number 2 bang ke regular na ko ning tu nil tum la total 9 municipal board employees atum panadi total number 3 bang ke Acik lo jon bang ta monthly salary bang nang ni la number 4 bang ke pension unte nang konsila sor pen mane pension ta unte nang kik pite la lo la so phi ako jogi sari julai ani tumi hongko datta jodi nang sing tu IPP prota ako next step ako dengko person strike non corporation hadi
non progress on strike bang ding tu nak kok Maksud tu citik kan akan dah maksud sampai penting lagi tu. Mesti ke sana. la bang la pua phase wise si dam bom pe hai non bang ke la second phase la next third phase ta ku dut for la sofia di muching bai bom la association lam pen Chu first phase is strike to that and jat da tine lam the nang pak lang do be ma kon salute na ajat ta non ko ke nang ching bai pi pe la sam ring sam dem la dak nang li tum dat ton chi song ma te ka pre dem ta la person chi song do man तुम देख कली ला बैंक के टोटल 9 म्युनिसिपल टी तो मत दी ईस्ट एंड वेस्ट मिला ला टोटल 9 था म्युनिसिपल बोर्ड सी सॉन्ग है